Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amabanzo TV. It's the Petro Premiership. Kaizer Chiefs 1, Amazulu 1. I'm joined by my brother Ikamabanu Puma. Ives Mavuso, and then it's sprayed. Let Chapis Reef. Oh, member. Hey, are you going to them Kalangam the Nom? Yeah. I won't call them Kalangam. Yeah. Namuta Banasilanga late. Yeah. Banasilanga late. Yeah. Ilalega, Bandalega Bafan, but this man now Ilak. Yeah. He told you the penalty. Yeah. He called us Tolile. Yeah. Mara Mayo. Timing yake ayikabi right ngokuthi athashe le bhola because Mayo vele beseka offside. Yeah. But so far Kaizer Chiefs idlalile yona. Siyabonga. Siyayithatha le bhola eli1 sihamba nalo. Ngiyosiza ekugcineni mara mfethu. Yeah. Yasathi swati masithi inkunzi sematholeni. Sisho ukuthi nabathi inkunzi sematholeni bakuthi kulama team like kuna Sundowns kuna Pirates ay Sundowns ngibala kabi ngimistake man. Kuna Pirates. Kuna Sikhukhune. Kuna Chiefs. Sisematholeni. Uyasho ukuthi ngishilo. Lay1 ihamba ne league. iSundowns ayikho. Ene inkinga ye Chiefs mangabe basendela ama favor thina. Last week iSundowns isendela ifavor bayishaya bayibhula. Sifika la siyadliwa. Kumele sithathe le chance sihambe nayo siyadliwa. Itolo iPirates winile. Nathi kuma siwine phela sibasuse. Sisuse Zankela lapha emthini. Uhleli Zankela manje. Uyajamasa. Lokunye lemkhala ngako Steve. Pirates akhiphe lamakanza ayo lewafakela stadium. Lamakanza azidlisa mfethu. Yabona Steve, ungahleki mngani wami. Yabona lamakanza lafakwe iPirates la stadium. Ayasibulala lamakanza hayi sibawafakela lama team lebadlala nawo. Bawafakela iChiefs labo Demet lapha. Bona manje sifuna ukukhuluma la. Banamva kwethu nabo basiphusha phela abantu abasiphushako iPirates. Uyabona? So vumelani iChiefs itolo babadlala le eOrlando yabona. Asikabaphazamisi. Nyalo bayagijima bayaboma Facebook. Hey iChiefs basibita ngabo Ramtutu. Mabuka kahle Ramtutu ngibani? Ngolodlala neMakanza. Ngibo boRamtutu. Ngibo neMakanza la stadium. But anyway Khosi management mana yenda iplan coach iyafunakala icoach yethu mina ngabuka sorry Brian mangabuka kahle icoach yethu namuhla bekuma fans ma fans ngiwe lende isubstitution lena lo coach ukhamsile ubhekile so ungavumela ama fans eChiefs athi maye usidlisile yasikhulumule language leyo in mistake uyabona